Dobro jutro. Dobro jutro. Danas krećemo iz jednog vrlo simpatičnog sela u Konavlima koje se zove Kuna Konavoska. I evo tu iznad nas ovo je neka stara škola koja je u neko vrijeme prenamijenjena u planinarsku kuću, a koja danas nije otvorena. Selo je vrlo simpatično, to ćemo sad evo malo pokazati u sljedećoj sceni. Je, vrlo je onako originalno kameno, nešto je sređeno i tako, baš je lijepo i simpatično. I od tuda krećemo, znači na planinu Snježnica, koja je evo ovako tamo i tamo još iza, kako to obično biva, jel tako? Nikad nije onaj prvi, nego je barem treći od onog kojeg prvog vidiš. A nekad i peti. Od onog kojeg prvog vidiš. I na njemu se nalazi Ilijin vrh i neka simpatična kapelica. Usput ćemo još imati interesantne stvari koje ćemo snimiti, koje ćemo prokomentirati. I eto, sad ćemo malo posnimiti selo i idemo. Dan je savršen. Da, kratki rukavi i krećemo. Ovo je Kuna Konavoska. Vrlo simpatično selo, kameno, ostalo onako u duhu svog vremena, a još lijepo i obnovljeno. Mnoge stvari su obnovljene i sređene i jako je lijepo. Imaju ljudi polja, radi se i dalje polja, simpatična crkvica u polju. Baš onako, sve kako treba biti. I evo tu na samo 50 metara od planinarske kuće, od kud smo krenuli, lijepi je putokaz za Svetog Iliju. Koji lijepo i kaže, Sveti Ilija, sat i 30 minuta. Mi očekujemo našim tempom jedno tako, lagana 2,5 sata. Draga, zakasnili smo. Spartan Trail je bio ovih dana, očito nije više danas. Ćao! Šta kaže šefica Zrakić? Prekrasan. Ima i ptičica. I nikoga. Divlja menta. Joj, da, divlja menta, evo sad se opet ovdje osjeti, jel da? Da. Tako je, idemo mi. Evo malo prvog pogleda. Mi smo došli evo ovom stazom ovako, malo krševitijom, koja je tu negdje onako iz sredine sela, od onog putokaza. Ali evo sad se tu vidi da od ozdola dolazi, tamo s početka sela dolazi jedna staza. Evo vidi se i dalje točno kako ide. I tamo se spušta na početak sela, pa ćemo vidjeti pa se po njoj možda spustimo dole, ha? I tu sad imamo prve interesantne stvari, a to je da ova staza je specifična i po tome što se na njoj nalazi nekih 6-7 križeva do vrha, na kojem je svakom jedna poruka. Evo i na ovom je poruka mudrost. Evo ovdje interesantnih suhozida, jako visokih, što je onako nestandardno u običajnoj suhozidnoj gradnji. Očito su tu ljudi izvadili puno tog kamena da bi si napravili onako standardne zagrade, jel tako? Kako to obično ide za stoku čuvat. Ili da se raščište. Za vrtove, a? Da, za vrtove, za plodnu. Pa da. Uobičajeni pristup na kršu. Makni kamenje, napravi ogradu da imaš di staviti stoku i vrtove napraviti. Tako da je ovo baš tu lijepo i simpatično. Izgubio sam gospodaricu. Da? Pa to su nama pripremali za ovaj Spartan Trail, ali opet smo zakasnili. Zakasnili smo na Žumberak Trail, zakasnili smo na Spartan Trail. Pa kud ide ovo više? I draga, tu nas usmjerava negdje tamo. Da vidimo mi šta je ovo. Ima lijepih poučnih ploča. Ova je prva koja je ovako još baš friško očuvana. Očito se tu nešto novo radilo. Neki novi projekt. Jarebica. Da, očito neke interesantne koke. I gle oni dvokrilci, oni leteći. Fora. Nešto što se zove zmijar. Znači jede zmije, znači ako je tu
ima dobru. Pa znači da ih je valjda sve pojeo do sada. Pa valjda ih 100 godina već jede. Čuj. Tu di su ove, gdje ova interesantna ploča. Ima i ovih kamenica sa vodom. A očito tu malo i veprovi hoće malo iskopati. Oni si tu nešto traže. Vidi se da su malo kopali. A ovdje, malo ćemo pažljivije, ima neka lokva slatkovodna usred planine, što je sigurno interesantno različitim životinjicama. Kaže šuška, šuška. Šuška kaže. Draga, ovo je ono što smo čitali, jel tako? Da se naziva i kako ruski put ili nešto takoga. Ili kako se to još naziva mulaterija. A to bi trebalo biti nešto, oni kao vojni nabijani neki kameni putevi, tako nešto. Nemojte zamjeriti ako nešto pogriješimo. A ovo su navodno gradili ruski zarobljenici krajem Prvog svjetskog rata, koji su se nekako ovdje našli, odnosno dovedeni su i tu su direktno radili ovaj put, a nema za koga drugog nego za Austro-Ugarsku. Što je, dobro su ga izgradili, evo posebice ovaj dio ovdje je odličan. Stvarno evo lagan je i za hodanje, pregledan, širok, sve je super ovdje. Dok sam ja pričao o gradnji svega ovoga, gospodarica je primijetila nešto vrlo interesantno. Znači ovdje je ovaj put, ovdje je dole onak malo nezgodno, da, moglo bi se past, jel? I sad interesantno je da je neko zaštitu, vjerojatno, ne znam, da ne padneš ili nešto, napravio ni manje ni više nego od bodljikave žice. Sad, da li je to više onako nekakva logika, napiknut ćeš se ako dođeš preblizu pa ćeš shvatiti da si preblizu, ili postoji neka druga logika iza toga, Put je širok, nema. ali je vrlo interesantno, da? Eto, bodljikava žica, kao zaštita od pada. Šta je umjetnik htio reći? Eto, još jednog križa s porukom. Evo njega Ovog opet s porukom. puta piše razum. Šta Evo nije njega poruka? s porukom, nije poruka, to je 7 darova Duha Svetog. Aha, zato je njih 7. Tako je. A, tako dobro. je. Hajmo tražiti sljedećeg, može. Odlična je staza, cijelim putem i dalje. Super je, uživancija za hodat. Zrak, ne treba uopće ni komentirati. Čudo jedno, čisto, milina. A pogledi, evo, kakve samo možeš poželiti. Šta kažeš, naši nisu takvi. Ne, naši su u Zagrebu naranđasti, ovi su, ne znam, trula višnja. Gle, boju. To je tu, konavosko sunce. Vidi. Ludo. I znaš da smo šipak znali uzeti i grickat ovo okolo. Da. Draga, evo i njega. I ko je u pravu? Ajde, ko zna, zna. Ovaj ti je savjet. Jako znanje, pobožnost i strah Božji, još nas to čeka na putu. Ajde, dobro. Tu je sad bio ovaj jedan malo strmiji dio. Od jednog raskrižja, onako lijevo, a desno je išla jedna blaža staza, ovako očito u ova nekadašnja polja koja su ljudi imali ovdje i vrtove. I ovo je sad prema karti i aplikaciji izgleda najstrmiji dio od 3. do 4. križa. Onda bi dalje sve trebalo biti laganije. Ovo je očito bila onako strma prikrata cijelog ovog građenog puta koji je išao dalje očito onom tamo stazom kroz ona polja, pa onda ovako gore, pa ovuda, a mi smo ga ovuda malo prikratili. Da. I sad idemo opet tuda. I koji bi ono gore mogao biti? A ono bi mogao biti broj 4. Ajde. Jedan malo drugačiji dio staze. Kao kroz neku malo više raslinje. Pa ima malo i sjene. Iako nije danas ništa posebno vruć dan.
Tako da je ugodno i na suncu i u hladu. Svugdje je super. Aha, dobar sam učenik, vidi. A gle onog tamo na onom čošku. Eto nam i petog. Evo nas tu. Još malo. Neposredno ispod 6. križa. Staza je luda. Dosta je uska pa skroz ovako malo po rubu se ide koji puta. Pa evo sad se opet malo širi. Lijepe su i te planine tamo s te strane. Evo i 6. lijepa moja. Evo i njega. 7. Evo tu negdje pod samim vrhom. Opet smo sad ušli u ovu neku šumu, šumicu, kako bi se to uopće nazvalo. Šumarak, visoka makija, štogod. Ali jako je lijepo i ugodno. Evo nas. Postaje žestoko. Kaže putokaz. Kaže 1,5 sata do Kune. U spustu možda da. Jupi, Stigli smo. Da. Eto nas. Kapelica. Joj, gle, imamo zvono. Čemu? Zvonarice Svetog Ilije. A ovako izgleda pogled sa 1234 metra nadmorske visine. More, planina, polje i zračna luka Dubrovnik. Idemo vidjeti kako bi bilo ovom mulaterijom ići skroz u krug, pa da onda u stvari dođemo i spustimo se dole u one vrtove, u ona polja, pa od njih tamo idemo dalje. Evo priroda nas opet nagrađuje lijepim pogledom. Evo nas i tu kod prvog križa, vratili smo se skroz i do njega. Dole se već lijepo vidi selo. Ovom stazom koja ide malo strmije iz sela smo ujutro došli tu do prvog križa. A sad smo odlučili da kao i gore, kako smo išli onom duljom, onom građenom stazom, idemo to probati ovdje. Evo ovako tuda, vidi se tamo uz rub one stijene i očekujemo tamo negdje kod one prve kuće, kod onih čempresa da ćemo se spustiti. Stigli smo
Stigli smo, uspješno smo se spustili. Da, stigli mi do kraja. I točno onako kako smo zamislili. Okolo naokolo sela po onoj građenoj stazi, nismo išli tu na poprijek, gdje smo evo jutros išli po ovoj stazi. Dakle, iza nas se vidi ovaj putokaz koji kaže da do vrha ima 1:30. Ajmo to reći ovako. Ako volite prirodu, ako volite stat, pogledat, razmislit, ne ganjat vrijeme i ne samo sakupljat žigove, onda vam treba 2,5 do 3 sata da lijepo lagano dođete gore, da pogledate lokvu, da pogledate travu, da pogledate životinjice, da pazite malo možda negdje se može naći neka zmijica, ipak je još ovo sad nekako kasna jesen, ali evo toplo je vrijeme pa svašta može biti, jel? Dakle, ajmo reći ovako, ako volite prirodu i ne žurite iz nekog čudnog razloga za vremenom, računajte 2,5 do 3 sata lijepo lagano do gore i osjećat ćete se super. Gore je odlično, lijepo, prekrasan pogled, nema se što reći, vidjet ćete na našem videu u ovom cijelom kad ćete ga pogledat. Spust isto odličan, prekrasan ovom građenom stazom, još bolje nego ovim prečicama i prikratama. Ma super, jednostavno super. Lijepi hajk. Da, bojala sam se da će biti strašno. Tu je i za uzeti neku veću malo dječicu, veće unučiće nekakve i prošetat malo gore dole, može se sigurno. Jučer smo sreli u Cavtatu jednu konobaricu koju smo rekli kud danas idemo. Žena je rekla da je uspjela doći do prvog križa i da se vratila natrag. Tako da sam se bojala šta me čeka, ali lijepo, polako da ide. Pa nije ni teška staza. Samo je kamenje, moraš paziti kud staješ i super. Bez žurbe, polako, mislim, normalnim tempom, ni polako, ni brzo, normalnim tempom i može se sve. Da. Super. Da. Pratite nas dalje, imat ćemo i još super videa. Da. O, da. Aj, bog. Bog. Evo, gazdarica se još preskida pored auta i došao nam jedan domaći, kako mi imamo sreće sa domaćim ljudima i domaćim pasima. Ovaj pasić se sad tu nekih par minuta mota oko nas i sad je od neku donio daščicu i on se želi igrat. Idemo, skačemo, hopa! Znači, ovo je pas kojeg prvi puta vidimo u životu i zadnji, vjerojatno. Ali evo, on je nakon nekog vremena se odlučio tu s nama igrat. Evo, donio daščicu. Već smo jedan put ovo probali, čisto da se uvjerimo da li je to stvarno tako. Evo, gle, opet je ostavio daščicu. Gle, šefica, opet je ostavio. Može? Idemo. Opa! Bravo! Kak je dobar. Evo njega opet. Ajmo. Skroz je dobar. Evo, donio ti opet. Aha. Hoćeš još? Ajde, moramo ići od krat ruke i idemo. Ajde, hop. Gospodarice, mislim da ćeš se ti još igrati. Dosta je bilo. Idemo krat ruke.